Whakarongo mai ki te reo e tani nei, e ringia mai ana, mai aku kamo, ngā roi mata e, whiti mai te rā, ngā roana te mai. For Mata Kāinga, it was important that we gave our rohes an opportunity to feed into the kaupapa. Tai Tokerau was given an option and, just said, haere, rangahautia, whatever song moves you fellas to put on this kaupapa, tēnā tukuna mai. Maranga mai e te iri, And so they chose Ngā Puawai o Ngāpuhi. Koe nei te te hoa rātou tino Waiata, me ki. Anā ka haere koe ki whea, nā ka tū mai a Ngāpuhi, nā ka Waiata ngia te Waiata nei, nā reira honore nui te mahi te Waiata nei, nā te kapa o te Ārahi, i te tau 86. Right, that was get used to that. Bit more up tempo, but to keep the All right, let's go for another run. Let's go for another run. Te tai o ngā tino waiata o tēnei kohinga wai. He oranga ngākau, he oranga wairua nō hoki, te whakaputa, te whakawaha i tēnei waiata. Nā runga tonu i te mea ruarua tonu, ngā uri o te nota, kai tēnei kāhui. Nā reira e hakahihi ana i tēnā tīpakonga. O tira, me pono aku kōrero, kārea i mōhio he waiata matatini, i mua i taku tānga mai ki konei, tipu mai anau me te mōhio koe nā te waiata namatahi o Ngāpuhi, o te whare tapu. Nā reira, he oranga wairua, he oranga tinana, ngākau, hine ngaroa nō hoki, te ako, te rongo, o tira te waiata tahi, me tēnei kāhui i tērā o ngā tino waiata o te nota. Ko Pere Wihongi tōku ingoa, uri o te Tai Tokerau o muri whenua o te whare tapu o Ngāpuhi. My biggest influences in te ao haka would be my papa, e whakaako mai ana ki au i ngā mahi waiata. No mātou i te Tai Tokerau tonu, e tupu mai ana koia tonu tēnā i ngana kia whakamaori i ngā waiata Pākehā e rata mai ai ngā tamariki ki te reo Māori. Nā reira he waka kawe tonu te kapahaka e aro mai ai a wai atu rānei. Aha koa te reanga, aha koa te tangata ara ki tō tātou nei reo, o tira ki tō tātou ahurea Māori. Life of the party, old Pere. But also a fantastic up-and-coming leader in his own right, in the kapahaka world, and in recorded music space. I particularly chose him to be a part of the kaupapa because of his experience in studio and his ability to be able to share those experiences, mic techniques, performance techniques when you're on the mic in a recording environment. And then he's got a fantastic sound as well that contributes beautifully to the compositions. We've got 4 combat masters here who's going to show us one move each. First combat master introducing Lavi. Attack. 8. Okay, that was Lavi. And now 10. Up. And again. Up. And again. Up. Yep. And now te matua tangata. Hey, Ricky. Metia mai. Good. And now, for our master from Shaolin, Pere. Oh my God, we gotta do a slap job! 3, 4, 8.
got together here? What have you got? And, and. That's good. All right. All right, we get it. Ngaro noa te pauri. Change ngaro noa te pauri. Larangi tuawha. Te he. Is it ngaro ana? Ngaro ana te mama? Yeah, ngaro ana. And ngaro ana te mama, not ngaro ano. One more thing. Pupuri ai, ki ngā koranga Guys, a koranga nei, o a koranga nei. Pere? E whakapono ana hau, he motuhaketanga i roto tonu i tēnei karawhiunga o Ngā Puawai o Ngāpuhi. He awa tere, hoi anō he rere tonu. Koina pia ngā hua o te whakahou, o te whakawana ake i ngā waiata o ngā hia nei tau ki muri, ara te kaue mai ki ngā tau o enei rā tonu. Takahia te o, ka kite o te iwi, e tu tangata mai tatou, ngā uri o ratou, wa mene ki te po, tēnei te mihi, ki ngā kai a whinae, ki ngā whaianga matua, anei anō ngā hua, e puawai ana mai. Nā reira, mā te aha hoki i te whakatere ake i te hiki i te taki o te waiata hei, aro mai ai te iwi ki tēnei waiata, anō nei he waiata hou. Hoi anō, ko te rongo i tēnei kāhui e waiata ana i tērā waiata, koe nā pia te reka o tēnei kaupapa. Ki ngā koranga, maranga mai. Cooking with fire now.